Kareba madecenge pasalena Nabi Isa yanaukie Yohanes. Sakda ya mancaje tolino. Amula-mulana engka memang ni sakdai. Si bawai puangala ta'ala. Na puangala ta'ala ya ro sakdai. Pamulana mupa na si bawa memang ni puangala ta'ala ya ro sakdai. Ya ro sakdai naula na ipancaji manangi sinina yang kai kulinoi. Na de gaga no ipancaji yakutania alena. Alena na asalena atunge na yaro atunge na cakari tolinoi. Matapai yaro cakai kuilalena petange. Adena ule petange kuasewi. Engkase ditoyasan Nabi Yahya. Isuroi kupuang Allah Ta'ala mancaji sakbina yaro cakai. Kua menginole Nabi Yahya wadingi matepuk mana tawe. Tenia alena yaro cakai. Ia kiana sakbingi mi yaro cakai. Cakaya tong-tongenge, angkani tama kulinoe cakari manangi sinina tolinoi. Angkani kulinoe, si bawa alena naola na ipancaji wilinoi. Ia kia dena irisa kulinoi. Kampo nama tona jokai, na dena itarima kusilesurna. Ia kia sinina tau ia tarima ini, ia naritu yama tepo eko alena, na lengi kuasa mancaji anakna puang Allah Ta'ala. Ia ya senge anakna puang Allah Ta'ala, dene jajia pole kudarai yare ga watakale. Ternyata pole kucinana urane. Ia kia pole ku puang Allah Ta'ala. Yaro sakdai manca jitolino ni namondro ni kuleta. Pura ni rita ala birna. Ia na ritu ala birna manca jana sede dinna mboe ia penoi pamase si bawa atau ngengeng. Pasalena na alena na sakbingi Nabi Yahya watuna makada. Ya nahe tawe waseng waktu kumakada. Ya sepi ya meloyang ka kupureya. Na sabak riwatu dena pane pancaji ka engka memen ni alena. Ya rosak dai penno pamase. Na tepetu ki terima pamase pole kualena. Na sabak ya roh kutorae Musa peletui. Ia kia pamase si bawa atau ngengenge Isa almasetosi naula. Na muse ditau deto gaga pure mitai puang Allah Ta'ala. Sangadina anak sedek dinna. Ia pun merepe kualena. Na yanaro mapak disengangi. Na sak bingiwi alena Nabi Yahya. Yanahe napau Nabi Yahya watuna jokewi kuimange si bawa tolewie. Ya isuroe kupunggawan atau Israel loka tanewi makada. Niga idi. Nengau ni Nabi Yahya ya tongenge makada. Tania ka almase. Jadi pada makutana si yaro tawe makada. Ya kumaku itu niga ki pale. Nabi Ilyas ki ga. Ya rega idi na nabi ya meloeng kepole. Mape bali ni makada tenia. Na napa makutana si pema yaro tawe makada. Jadi niga ki pale. Na sebab melo pang kapape bali pale sungang yaro taw sureki. Niga memek ki. Makada ni Nabi Yahya. Iya na nakana yaro adanna Nabi Yesaya watuna makada. Engka sakda gora-gora kepada kesie makada. Palam purengi lale puange. Na kulle na tawero. Angka to sere are surona to parisie. Makutana toy makada. Magi pale mucamme tawe na rikutan niya ko almase. Tenne toko Nabi Ilyas si bawa Nabi ya meloeng kepole. Mape bali ni Nabi Yahya makada. Iya he uemi upake cemmeko. Iya kia kulle mu engka tato ya meloeng pole kupure iya. Na demu sengi. Na namu mancaji atana deto ustinaja. Na yaro pas selenge kui betani kejajian. Ia nari tukuli wana solo Yordan yanon roye Nabi Yahya cemme tawe. Ya pak disengena Nabi Isa ku Nabi Yahya. Papa bajanana angkai Nabi Isa joka ku Nabi Yahya. Na watuna irita makadani Nabi Yahya. Itai anak bembalakna puang Allah Ta'ala ia tanggungengi dosana tolinoi. Alena na wasa watu kumakada. Angkase ditomelo pole kupure iya. Yase pina iya. Nasabari watu dena pa na ipancaji ka. Angka memen ni alena. Namu iya deto wisengi biasa. Ia kia yanaro wangka macemme. Kuang mengi ya pak disengengi kuto Israel Maka dato Nabi Yahya. Wite ruhna Allah Ta'ala no pole kulangie pada jangan-jangange tepa kiasekna. Namun ia datu bisa rupewi biasa.
Ya ke yero sureka macam me pura ka na puda makada. Nare komita no ruh na Allah Ta'ala na patappak ya se na se dia tahu. Alena na tu matu cemme tawe ruh mapacing. Maka kuange pura ni wita. Na usak bingi makada alena na anak na puang Allah Ta'ala. Tahu ya bunga macue kuna bisa. Papa bajana, waktu nang kita to na biaya si bawa dua anak guruna, na ita ni lalo na bisa. Na makada ni na biaya. Itai anak bembala na puang Allah Ta'ala. Na yang kalingana na ada na biaya, macue ni ero dua anak guruna kuna bisa. Gili ni na bisa, na nitato ni to macue ko alena. Jadi na pudani makada, magaki. Mapibali ni ero tawe makada. Rabi, betuana guru, tega ki monro, makada ni na bisa. Jokka no may muitay. Jadi jokka tonga ni ero tawe mitay onrona na bisa. Na ero soe monro ni duangi kuro. Kira-kira tate para wenge yero watwe. Selesai dina pole kuto duero ya mengkelingengi adana na biyahya na pumacwe kuna bisa. Ia naritu Andreas, rikanana Simon Petrus. Purana ro mataruni Andreas joka mewe siruntuk Simon. Nana pudani makada iruntuk ni Mesias. Mesias betuana almase. Ia naritu toya kai manca jarung si bawa papa salama. Nena panatiwi ni Simon kuna bisa. Nei tangani napi pudak kuna bisa makada. Simon anak na Yunus. Yasa komatu Kepas. Yero Kepas ia naritu bahasa Ibrani. Betuana batu. Pada betuana Petrus ku bahasa Yunani. Papa bajanana. Waktu na melo joka na bisa ku Galilea. Siruntuk ni Filipus. Ipudani ku na bisa makada. Acue ku kia. Yero Filipus to Betsaida. Si kampung Andreas si bawa Petrus. Nena pajoka ni Filipus mewe siruntuk Nathanael. Napa na puda makada. Iruntuk ni tau ya napawe Nabi Musa ku kita tau rae. Si bawa ia na ceritain Nabi lainnya. Ia na itu Isa. Topole ku kota Nasaret. Anak na Yusuf. Makutana ni Nathanael makada. Wadi gang kanu makasih pole ku Nasaret. Mapebali ni Filipus makada. Jokka na memuitai. Jadi jokka ni ero tawe. Na watuna irita ni Nathanael ku na bisa. Makada ni. Itai yanahe to Israel tongeng. Namu cede de to gaga berlena. Makutana ni Nathanael makada. Peku tole misa kak guru. Mapebali na bisa makada. Watuna de panauli ko Filipus. Wita meman no kiawana ajuarai. Makada ni Nathanael. Guru. Idi na anak na puang Allah Ta'ala. Arunna ki to Israel Makada si na bisa. Yamiga mo matapa na sabak makada ka wita ko kiawana ajuarai. Upudak ko makada. Muita matu pasala ya malopoepa na yarong. Makada toy na bisa. Si tongan na upudak ko makada. Pada mite matu tatimpa langi si bawang kai maleka na puang Allah Ta'ala malolesu kia sena anak na tolinoy.